Murari wa Baruthi wa Thayo TV, how you doing? Good to see you. Ndikundu gitagwo Murera Junction. Uma Murera Junction ni uthi haria he mukawa witagwo Olive Gardens, I think so. Woka hau bere ni gukora kamugunda kega. Gaka no ta gakwa by the way, no ni kamurata wakwa ndirendia. Gatire na goro by the way, karedio bei njega muno makiria ya 2.2 million, slightly negotiable. Kugikinya ni ukuhota gukenda ri nega 40 by 60 in size niko gaka na ni gugwikirira mbica cia kundu guku wone uria gwiguthaka na nigetha ukimenya uria gwibanga no uke namba-ini yakwa ya 0798008008 akoni gukenda niko gaka kahorerete haha no ni gukuonia nyumba thaka muno cia majirani aria makite area no nigetha korwo ni ukwenda gwaka. You can borrow from that, you borrow from the other one, you borrow from that, you can borrow from the back, you can borrow from that one, and the other one. Tondu ni kundu guthaka muno makiria. Andu aringi makite Murera ti andu ahuthu. Koguo nawe ukuga nduri mundu muhuthu na ngwiciria ungiriha mbeca icio one off turikanie we wambie gwaka the better. Andu aingi meciragia Murera yothe ni cotton. Haha ni Maramu ino. Haha ona ngari ndingikwama. Ni Maramu. Koguo ndukwenja muno utonete ihiga nigetha wiki atia wigirira mucie waku haha ndugibange wina haha ni handu hega muno. Nigo ongerera hau thiini wa comment section nigugwikirira details cia kuma haha guthie nginya super highway, kuma haha guthie Murera Junction. Size ndakwira ni 40 by 60, price ni 2.2 million, slightly negotiable. Mugunda wina title deed na kila kitu iko safi. Mugunda no my friend na nota wakwa because he's a very close friend. Ikondi ukwenda urabatara tu ukoraniria nani farafara main area haria nona nyumba area haria itarikite hau niho bara main area niho ngari irakirira niho nduthi irakirira na kila kitu iko sawa. God bless you so much. Akoni ukwenda 0798008008 ngora inbox twaranirie sawa. Aya riu urona haha niyo majirani. Mucio cio no ukofie wake taguo kana uri ukwenda. Hena ungi wi haria kianda muthaka no wawona hau kianda. Hena ungi ucio hena mundu raka flat roof haria gathaka muno makiria na nyumba ni nyingi muno guku roka wake wambiririe guikara urigania na itonga iri guku icio rona ciothe ni itonga. Wone we thutha wanyu no yungi ungirora hena ungi uraka haha mbere, you see, na to ucio hena ungi wi haha no hamuona no ungi wi haria mbere wigirine matangi gatagate ka andu angi aria mari guku uke twaranirie.